Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Kaima ijalo hitarigapan sigano pare bata bani panorang sobot nerion. Pasada hita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih may sombah konur nami hubamu Tuhan. Bani bagal di panghidupimu apa kolongmu buan nami. Ambain buhay nami bani panorang soboton. Igoki malas nyur na humbamu. Lau mamukah horja nami sigano pare. Mariti hatamu Tuhan, tugu-tugu ham, torang ham urapa pikiran nami, ase sa ganjang nerion, tetap horja nami, makorhon hamuleon apa sangapon banikuran. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongko namion. Amin. Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijapin na siya marian bani panonang subot nerion, naboy sisihanay marhiteo ni channel YouTube on, Pigapan sigano pari bata bani panorang subot nyerion Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2020 aima tersurat bani buku lawannya postel bindu tolu ayat onom nama katahon sonon. Tapi nini si Petrus mak pirak pakon omas seng dong bakku. Tapi nadong bakku aima hubere bam. Marhite goran ni Jesus Kristus nahun Nazaret in mardalan maho. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus di fabel atape na berkebutuhan khusus gatido tene jupah kita ibagas pargoluhan ta sigano pare. Jana pargoluhan ni na berkebutuhan khusus gati tumang doay ikait kon hita bani guluh siganup ari atape perekonomian ni. Jadi maningon takas bata bahasa bani zaman ni Petrus sona ege zaman ta sonari doh tumang merlegan tene antara na berkebutuhan khusus angko bani panorang ijia na ijupah kon Petrus ay manarepat pakon na berkebutuhan khusus bani panorang sonari. Anggo bani panorang ijia, lape adong upaya, lape adong usaha, jana lape adong dalan tene. Laho meningkatkan kemampuan ni na berkebutuhan khusus atau pena difabel. Halani aima, ase, horjana boy ibahen, ase boy mangguluh, ase boy mangan, aima marhitehon ni na mangindu-indu. Tapi anggo bani panorang sonari lang maningon mangindu-indu be. Alani doma adong sekolah khusus untuk anak difabel atape na berkebutuhan khusus. Jadi doma boy ilatih adong keterampilan ni tene. Jadi humbani keterampilan ni ay mahumani iya. Boy manggoluh. Jana boy subuton sukses humani. Nah, bani hatiha ay, bani panorang ay kesempatan natang sideran untuk mengindu-indu aima ilobi ni rumah panumbahan. Aima asih sangga sadapan orang, sangga siol rumah panumbahan ma Petrus ijaima ia pajupah pakon halak narepat ay. Dana pangarapan ni narepat no kanayana berkebutuhan sus ay asih ibere manamin duit ubani. Tapi ahado na ipadas Petrus subani narepat ay pirak pakon omas sing dong baku. Artini ay lepak kadang-kadang kumbani sibar-sibar. Pangarapan ni narepat ay asi ibere manamin ia duit, asi boy ia mangguluh gendo pala boy mangan, apala sahali bani sadari ay. Tapi Petrus makatahon pirak pakon omas sing dong baku. Jadi lang boy hape ni ia mangarap adong siberion ni Petrus ubani. Tapi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Puri ini pe Petrus makatahon pirak pakon omas sing dong baku. Tapi nadong baku ay mahubere hubang. Ya, jadi Petrus mayakinkon narepat ay puri ini petongon sing dong sibere konon ni secara materi ubani
narepat ay. Tapi ahana dong bani ay do iberekon hubani na berkebutuhan sus ay. Bahasa marhite goran ni Jesus Kristus nahun Nasaret mardalan narepat ay. Ahana sulusubuton hunjon bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Porini pe tokin ra kecewa na repat ay halani singdong dapotan iya humbani Apostel Petrus. Tapi lobih kunjay habe jupasi ay mamarhiteon ni hamalumon janah boy iya mardalan songon halak na normal na legan. Natoto ba pinang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus mangindo-indo atape berusaha untuk meningkatkan perguluhan sigano pari lang pita halak na repat tene. Kita pe selaku halak na porsaya maningo tetap do mangindo. Jadi langsongon halak na repat ay pitah mangindo-indo tumang, tapi mangindo dalam arti ibagas tongko. Jadi porini PHP ini pangahapta songon nalang jupah kita, songon nalang dapot kita ahana ipindu hita hubani Tuhan. Maningon tetap do hita ibagas turu niuhur mangindu hubani na bata. Janah porsaya bahasa tukdo kuasa ni na bata. Janah iha porsaya uhurta bahasa na bata do tungon na markuasa laho mangguki ahana iha perluon hita. Janah lang pita ahana iha perluon hita. Tapi lebih kumbani ahan iha perluon hita. Berehonon ni batado hubata. Asal matotap hita. Porsaya jana totap. Ibagas turuh niuhur. Mangindo hubani Tuhan na bata. Ase songon halak na repat ay matongon hita. Sanggup do na bata memberehkon. Lebih hubani na pinikiranta. Halaniay. Totap mahita pekut. Ibagas sorjata. Totap mahita pekut. Ibagas hata ni Tuhan. Totap mahita pekut. Bani horja nama deyar. Halani. Ibagas sapukuton taay maipataridah kita. Porsaya do kita. Bahasa. Sanggup do na bata. Mangguki. Akan na iha perluhon hita. Janah lebih kumbani na pinikiranta. Alania itu tetap mahumani hita. Martarima kasih kubani na bata. Parholong ati bagalin. Napasirsirhon ahana perlu bata. Lebih kumbani na pinindota. Lebih kumbani na pinikiranta. Lebih kumbani na itonggohon hita. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Kasi ibagas perguluhan nami sa ganjang ni Arion. Tetap buhi ididah kanami. Bahasa marhite hidup ni hurmu tongon. Lang pitaahan na ipinduhan nami kubamu berehononmu. Songon narepat in. Tapi lebih kumbay na pinikiran nami. Lebih kumbay na nirapkon nami. Ay do pasirsiron mo. Anggo tetap hanami. Porsaya martengir nihur. Janah padaskon panginduan nami. Pitah hubamu. Alane Bapa. Ibagas sa ganjang niya riyon. Ipondos ka nami haganupan. Tonggo panginduan elek-elek nami hubamu. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Oras bat taganupan. Selamat pagi. Selamat marweekend. Jana selamat menikmati kebersamaan pakon keluargata. Ijape hita marianan bani panorang on. Shalom.